Luka 23 evesini lika 34 ithi bathethelele Nkosi abakwazi abakwenzayo.
sobuyela sonke sabuya sisonke sobuyela sisonke sabuya sisonke sobuyela nomalayini sabuya sisonke sohamba nomalayini sabuya manje so wesenze chikachacha abantu abashisa abantu lonke isilizwe lakho selingcolile jika mabenza so usomandla uzodudula konke qale katsha kothi futhi ngomamela kothi futhi ngomama kothi futhi ngomama kothi futhi ngomama titi baba titi baba kothi futhi ngomama titi ya this is the way manje bazudula sabalazo uma lisenza so usomandla uzodudula konke aqale katsha uma lisenza so usomandla uzodudula lonke aqale katsha sohlangana phansi khona le khona 18 ethavenethi amadoda evuliweyo ulisi yeso sam chup tempo wathi futhi lo lwabo uyantshela so chup wayilapha bamba senza njani ngasenze ngesimo uthi futhi lo lwabo yezinkulu zekhezi